Evo nas napokon, ponovo. Prošle sedmice nisam snimao. Jesam snimao, ali se nije svidio video i nije bilo dovoljno sadržaja. I tako da ću danas da objedinim. A ne mogu objediniti, gotovo je. Ali će danas biti priča i šta sam prošle. Radio sam odnosno svi smo radili. Pa ćemo danas da snimimo i predstavim vam novi projekat koji vodi moja supruga koja je kreator Merimaja. A mi smo tu podrška i radna snaga. Idemo lagano. Neki bi rekli zbog goriva, jel da nismo užasno poskupilo, ne vidim razloga, ali eto, bože moj. Mi ne koristimo puno auto, iskreno, osim ovih putovanja preko sedmice, i više parkirano. Ok, idem po dječake. Merimu ću da pokupim, ona je svratila da pokupi još neke sitnice koje nam trebaju. I idemo lagano. Danas je radna akcija, drugi vikend za redom, pardon. Pa ću vam malo snimiti da vidite o čemu se radi. Kratki smo sa vremenom zbog početka sezone. Pa moramo to sve odraditi, pa smo malo putovanja stavili po strani. Dobar dan, kako si? Jesi spreman za radnu akciju? Treba li koga pozdraviti recimo? Ne treba nikoga, a? Svi znaju. Svi znaju, svi upozdravljamo sad redom, jel? Svi koji nam pozdravljaju. Evo i malog, mali! Idemo rad, danas nema odmora, idemo rad. Radna akcija. U tijeku. Radi, Merima, radi. Hoće i ona nekad radi. Ovaj majmunši. Nemoj se uprljati na tom kreću. Našao je beri. Ovo okolo je gotovo. Sad ćemo napraviti bazen unutra. Uglavnom, ko što sam spominjao, Neum. Imamo i ovo ovdje, ali ovo je Merima više. Se ona ovim bavi. Odnosno njena ideja, a ja pomažem naravno. Ovdje je ideja da se preko ljeta iznajmljuje u svrhu organizacija rođendana, djevački, momački večeri, tako to. Imamo i kuću, ali nismo još spremni za noćenje. Ono kad sve bude gotovo, a negdje do maja bi trebalo biti spremno za kako je hladno, pa da onda možete rentati. Hajde davdi. Hajde pricni ono. Šta? Pa pricni pa će ti izlaziti voda. Koji? Tu. Ovo pricni. Gotovo, prva ruka gotova. Plavi se.
da se kupamo. Rin je vrijedan, sve vrijeme radi. Ne stigne mi snimiti. Da vidimo što onaj mali galajsac radi. Pa imam čisti tamo. Kanal jedan imam ovdje rasprijan, da može voda ići. To čistiš? Da. A gdje je žaba? Naš smo bili jednu žabu. Bacio je sejo, dobro, sejo deda. Znači evo dan je gotov. Drugi vikend za redom, treći radni dan. Smo na vikendci. Kao što sam malo prije spomenuo, pored onog Neuma što idemo i dole rentamo za ljetovanje, imamo ovdje jednu, evo je kuća, voćnjak iza mene, bašta, bazen. Tu ću malo proći kroz ovo, koji je prošle godine, pa u januar smo nekad odlučili da totalno renoviramo ovaj vamo dio, izgradimo neke stvari, zamijenimo. Tu je Merimina ideja bila. Znači to je njenog dede s majčine strane, s kojim ona bila dosta vezana. On je to eto njoj nanijetio i ona je u tu čast da tu održava sve eto, odlučila u neke investicije. A ja kao njen suprug podržao. Tako da smo prošle godine izgradili nešto. Evo ti čao, evo Berina. Ćao reci. Ćao. On je danas radio, bio je vrijedan. Tako da nismo još nikad, tek ove sezone treba da počnemo da Čistimo. Da Čujemo. priča. Hoćemo da idemo kod one babi. Hajde idite kod babi, imaju gore jarči i ovce pa da vide. Ajde. Idite, slobodno. I Beri. čao, radi, priča. Ne interesuje. Ali on ne hoće staviti u... Neće, idite pješke. I tako da smo odlučili, da još nismo mogli sve financijski tići, sve. Ima kuća, unutra jedna spavača soba, onda je gore na galeriji, može još spavati, pa ima, ali nije to da smo još se odlučili da to rentamo, pa smo se ove sezone, ćemo se bazirati da rentamo vanjski dio za rođendane. Što da ne, mi smo slavili prošle godine Arminov rođendan. Perin će vjerojatno praviti neku zabavu, što da ne, druženje, više djece da se dovedu, da se kupaju, da se zeza. Pokazat ću, znači tu je bazen, pa komotno, ja mogu da se sjetim. Ima ovdje plići dio, pa imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oko 7 metara. Sa jedno 3 metra solidne i dubine je tu. Odradili smo da bude sve po pesu, po pravilniku. I moram se vratiti malo. Ovdje dio gdje sam sad bio, tu će biti jedna ljuljačka, već ima trampolina. Ona malo srednje veličine trampolina, komotno može 2-3 djece unutra. 3 manje, 2 veće i on se družili, budu i više bude. Ovdje imamo, pa ko poravnato vidite ovdje dio. Tu mi je zamisao da kupimo 2 namanja gola, pa tipa 2 na 2, 3 na 3 mogu i tate se igrati, jel? U parovima, tata i sina, tato i sina. Evo vidite, tu je ovdje. Tu se može i odbojka, ovdje ćemo ni rekete za badminton. I ovdje da bude ta neka zona i ovdje bude hladovina, vidite. Vi ste ovdje čitav dan u hladovini, u prirodi ste. Ne znam da li čujete sad cvrku ptica. Evo sad, možda ne znam da čujete. Uglavnom tu imamo potoč koji ide kroz imanje. Čujete žubor dok sjedite i odmarate. Sad pirka fin jedan vjetrić. U sezoni, u ljetu je ovdje sigurno 5 do 6 stepeni manja temperatura nego u gradu. Sad se čujete kako žubori taj potočić. Da čujete? Čujete? I ovdje smo. Hajde da vam okrenem pa ćemo nastaviti.
Znači tu ide sjedeća garnitura. Te sam zidove moram sanirati, moram ofarati. Znači tu ide sjedeća garnitura, 2 fotelje, dvosjed i sto. Iznad bude jedna, nazvučemo ko jarbol, šator. Da hladovinu pravi. Vidite potečić. Tu je ta ljuljačka koja će tamo da se postavi i to je ta trampolina, vidite uopšte nije to malo. I ovdje imamo ko je domaćin rođendana, znači da pravi, pa ja koliko sam skonto po mojoj procjeni, vidite po cijele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cigli, koliko su one po 20, jel? A ima skoro 2 metra. I onda odavde pogled, znači na sve vidite, čitav plac. Komšiluk, slabo. Ona tamo kuća se prodaje, slabo dolaze stari ljudi. Ovdje vamo ništa. Ovo smo prošle sedmice krčili, sad ću vam pokazati. Mi smo krčili šiblje, evo da bude ljepše pred očima. Pa ću vam pokazati Vera i ja smo tu. Ovdje imaju ležaljke, drvene, nismo htjeli plastične, radili smo po načbi. Tu idu isto lege što smo nabavili, vidjet ćete za ležalj. Znači sve je napravljeno za neku, evo bazena, za neku opuštenu varijantu da se gore i rasvjeta. Ovdje na ćošku rasvjeta, dole na onom stubu ima rasvjeta i faktički vi, ako se odlučite za duže vremenski period, da po mraku imate rasvjet da svu noć budalije sate. I u bazenu imaju kako se zove, 2 svjetiljke i mijenjaju RGB-su. Još ima ovdje se čisti, ništa se vi ne brinite. I evo gore kuće. Tamo nema niko u komšiluku, nema niko. Ovo sve od zeleni, mi smo tu sad spremili, ipak je još mart. Ima ovdje detalja gdje ja moram još da malo popravim, da sklonim. I vidite, gore mogu 4 do 5 auta i komodno je na cesti i vidite ali njih dvojicu, odoše tamo jarče i tamo sve možete parkirati. Evo dok nije mrak, još ovo gore s parking prostora, vidite ovo je pogled kad dođete dole, niko vas ne vidi. Evo parking, tu jedno auto komotno može Škoda, pored Škode još nisam ja to fino parkirao zbog granja koji smo rezali. Evo komšiluka, tamo je komšija. Evo komšija, eno gore neće. Pa bratu neki 200 metara. Stariji su ljudi, nema ih. Ovaj se prodaje, isto stariji nema ih. Uglavnom imate potpunu privatnost u timu. Mi ćemo još ovo pripremiti u ovih narednih 2 mjeseca. Moramo i Neum, vjerojatno ću sljedeći vikend je Bajram, ne znam gdje ćemo, šta ćemo, ali tamo vikend sigurno da idem dole da pripremim, počinjem radove, jer vrlo moguće da ćemo imati već goste za maj i ovo će vjerovatno biti već spremno za potencijalne goste za maj. Postavit ću u opis link gdje će biti slike i sve gdje možete pratiti, ali vjerojatno ćemo mi i pred sami početak sezone još nasnimat gotovo i možda i neki, stvar nije možda neki planirano je da Berin organizuje za ekipu jedan party. Armin je prošle godine stigao rođendan slavit, Berin nije, tako ćemo možda neki vikendaši opening party organizovat, pa nas pratite. Dobit ćete i pozivnice, vjerovatno neki od vas koji gledaju, neki vjerovatno i neće.
šalim se, pa ne možemo svi stići, ne možemo svi stati, ali dugo je ljeto, naravno družimo se, mi se volimo družiti i organizovat ćemo opet neke događaje. I to je to. To je to za danas, znači uspio sam oprati bazen okolo sve. Nisam uspio sanirati onu boju od zidova, tako da ću morati uzeti boju da obojim. Mislim, hajde, ovaj video vam vjerojatno nije toliko zanimljiv, jer ste nakon da pričamo o putovanjima, ali evo i ovo je gdje možete vikend provesti i vi doći, dakle, sa prijateljima unajmiti. Dakle, ne znam, još ako imate vi ideje, prijedloge, molim vas, pišite nam koliko bi tu cijena po vama bila prihvatljiva. Uzmite obzir da je gorivo poskupilo, odmah sve poskupi. Šalim se. Dakle, meni je ideja, osim pored rođendana i ti neki, da možete doći par porodica da unajme i da kupe sebi par kila ćevapa, sokova i provedu ovdje dan da se kupa, jel, porodica i doći iz dijaspore, ljudi, ne morate na more ići, ne morate nigdje, evo, pokazivo sam na entry-exit sistem, sve je gore i gore. Mislim da je možda ljepši vikend provesti ovdje nego otići negdje na more, maltretirati se, potrošiti goriva i puta i opet hrane i svega ovdje kupite. Ovdje malte neko od nas možete iz kuće ponijeti ono što vam treba i kupiti negdje. Ma i da vam zapali odete, kupite. I to je to. Uglavnom, prati. Da. Berin kamerman, Ćao Bera. Tamo nam je vikendica. Evo našeg malog majmuna. Tamo oni prave još jednu vatru, a vamo je veće vatre. Radimo proljetno pospremanje. Drva. Ovdje je dvorišta. Sve staro popalimo, raskrčimo. Da znate, ja sam malo prije pomogao, pa sad da mi ne mislite da sam jen. Stanite da snimimo od Berine, molim vas. Ti, ponovo. Tata vuče emigranu, vidite. Tamo je... A ja sam majmun, nisam Arni. Tamo je jedna vatra nam propala. U stvari vatra, svinta. Sad, tamo mi je ono dedo. Ovo je naša vatra. Ako budete nešto planirali, sve vam je, samo nam, to je sve... Pišite u komentare, ostavit ćemo broj, ovdje. Da, ostavit ćemo. U toku videa ćete vidjeti taj broj. Ako se neko voli kupat pohladno, može pohladno, ne mora čekati ljeto, jel da? Ma ja. I imate ovdje svačak, ali bit će to uređeno. Evo, ako želite vidjeti ponovo Armina. A ja sam majmun. Dobro, ti. Evo na majmuna malog. Koji živi u šumi. Evo, vidite granu. Asiju. I evo ga. Evo, kamerman, ali te umal da ga izgubim. Trehno iz drveta. A govorio sam nemoj tup. Kad nane čuju i dede da je trehno iz drveta. Dobro. Da se vratimo na... Ne znam šta je on snimio, on je pustio se njega malo. Jedno, tek kad sam počinjao sam spomenuo da mi je bitno da i oni steknu samopouzdanje, želju za tim nastupom, dakle da i oni govore, da snime, da učestvuju. Dakle, to je jedan od primarnih ciljeva ovog kanala. Dan, dva. Punimo bazen, peremo čohu. Još se nismo potukli. Gotovo je, suši se. Počeo sam da punim bazen, da provjerim sad sistiju, nek se napunim, možda neki će reći možda je rano, možda nije. Neka je, pokuću ga s ovim čohom, najlonom. Tako se i grije i drži hemiju, dobra stvar.
trebam da kažem, ima posla oko bazena, ako se ikad neko odluči, dobro razmisli, znači treba održavati, čistiti, bojiti, hemija, doziranje, čišćenje, pranje, voda, mnogo posla, znači imate posla na kraju sezone da pripremite to za zimu, imate posla na početku, u mart je već, vi ste vjerojatno negdje sunčan se i ja, evo, pijete kafu, ali ja moram, evo, vratiti. Mogli će neko reći nezahvalno je priča, ali stvarno je, ima posla. Eno, Bela, gospođa, nemojte tu baciti. Mene Berin gura oko. Zaviti. Ozbiljno, kaj nemoj tu. Ali moramo na ovo da bi ne bilo kuća. Hajde, Adin, kako te vozi? Ajde upaj. Ajde. Ajde upaj. Ne, moraš ti. Ne, uveš se. Ajde. Idemo. Ajo. Ali sunčan, ja beri. Ona gore spadala. Nešto budalisa. A ja se malo sunčan. Pauza. Sad čitam snijeg ćem pasta. Tam sipam vodu, pazi. Naopak sam. Evo mi je izgubio novčanik. Nije novčanik, izgubio. Šta si mi izgubio? Stalin. Pa gdje? U busu.